masyarakat yang adil dan makmur. Pemandangan terdahulu di Alberta, Duta Kab pemerintah Kabupaten Bangli menampilkan garapan dengan judul Kakulu. Kakulu adalah ritual umat Hindu dalam proses mengiringi Duta Alberta ke pura yang melaksanakan upacara atau pembelaan sebagai wujud permohonan Alberta. Duta Alberta yang disatukan dari berbagai pura melalui prosesi yang tersebut merupakan simbol Alberta sejahtera dari para dewa. Dalam konteks ini, air yang telah diproses menjadi surga merupakan representasi dari para dewa yang dikenal dengan sebutan Bertani Pesta. Untuk Friday, Jano Karti, Turun Anggota Singh, the third island on the shadow of the Bangli Regency government presents a performance entitled Kakulu. It is a Hindu ritual in the form of procession that carrying the Tirtha Amrit to the temple, which carries out the ceremony of Yoda as a form of requesting Amrit. Tirtha Amrit, brought together from various temples, brought through the Kirim procession, is a symbol of the grace of prosperity from the gods. In this context, Excellencies, ladies and gentlemen, water has been processed into the Tirtha is a representation of the god known as the Tara Tirtha. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we move now to Newcomb Regency. Under the leadership of Legend Imanya Suwirta of the Hindu region,
Bali August 2023